Мына 7-нчи мектеп. Жак Осунбековдон чыккан жолдор. 12, 22, 33 дом. Ну, 7-нчи мектептин стадиону. Мына стадион. Түнкү саат. Так. 2'den 5 minut öttür. 1993 yıl kaldılar. İşte şu bu yıl 10 yıllıklar mikroyun. Tak. Aksu'dan geldi. Aksu'dan alıp gelişip. İşte şu an. Timon. Kaç arası kat oldu? Bundan da 35 şu an. Hazırla. Geçe değmezse. Geçe değil. Talay sen bir yakta. Ülkelerine jardan beri otasın mı? Çarçagan жоқсың? Yok, çarçagan жоқпыз. Mikroyonun bratanlar, bratчикалар келгиле, жардам бергиле. Мына 10 жылдыктар аракет кылып, ушул стадионго Кудай буйрса келечекке жакшы бир пландарды башташып турам. Ошо келип ооз ачкандан кийин тарайып намаздан кийин эле иш болуп атат 1-2ге чейин. 2-3ке чейин. Ошо келип жарым саатта кула алсаңар, көп пүкүргөн көл болот дейт. Не бат эле бүтүрүп салабыз. Келгиле туугандар. Асылда келип жардам берип атат Кудай буйрса. Молодцы жигиттер. Saat 2'den öttü, 2'den 10 minut öttü. Түнкү. Мында иштешип атат. Geldi.